Mangana usambao ika kendaga marun semaha. Marua senaung sauna sombang kapia sumonara tata huranding naung sukanal YouTube YKB berang sangiha. Kalamonang mabasa hengetang mahi ikite madorong turu manguroka susi ikite madoa. Mau ruata iamang susorga. Duata mang sentinia dadalongi kami mga elango. Terima kasih bau gue lowuhu gagali ikau mau si kami susah lo ini. Elo karuam puro pitune burang ubewene tahun 2022. Suara seini mau ikami sadia dumaringi hengetang susi. Alamate pedararingi hikami milumba ko kawasang roka umasusi mengawasa darungunaung ikami takadeake ngo ikami makanna timonang hengetangu supababia hikami. Iniogo kakindoa ikami mga elangu surarungu arengu mawung kami Yesus Kristus ikami mekekario maneng. Amin. Kedone makaonggo u pebawiahi kite. Nirasaga bau binohe susi subuka u masmura pasal mahasuk mapurosio ayete kaupa purosione sarang 56. Tumangunasa masmura pasal mahasuk mapurosio ayete karimampurone bawarone kereini. Sengini maka hibore sisia surarungu sigesa kue. Ukedonue maka onggo u pebabiahku. Mangana usembau ike kendaga. Kebi tau mata seng bou nakapendang sunsara. KTW tawe kebi tau mata ku su sunsarane ni pero surarungo kasasilaka. Apang tau mata maka pepeti bo usun sarane ketaeng uwaringo nakatarima sasasa dingango lahibore naun tumang. Susembekane diandi ringango sasasa tan naun tumang ketaeng maka rentang sigesa arau sunsara wuhu tak kahepusange. Mangano sembau ike kendaga ipe masmura tatape meleharape duata. Sutempong kasasigesa isi emang metetahendung dianding duata. Batu diandi ene kai makageliu pebawiahe tutune. Manimbe tau mata suraduhe mebebaheau sisie uaring tatuhu su pangangimang nipilene. Isie tatape tutuhu satia su tentirong kakendagu ruata. Kakendagu ruata leimangenge suka nandung pebawiahe maning lai kireapa tedu unaung ke kapendangenge. Kai ipe masmuree tatape mengiakingo tentirong kakendagu ruata mang mapia mang kahengang dingango mang kaholekange. Isie madiri maparide isie tinia menahi mata darengku makawawa sarang pedarame tutune surarungu kakendagu ruata. Mangano sembau ike kendaga mediandi ene gampang. Arawe mengitu diandi pendangeng matedu. Ikite mamasingka dengan menerima uapang tau matai mang pia kararomene orelai pia ketakenge. Hakiwene pakarainga tebue menerima dianding tau mata warine. Arawe mau ruatai tawe mendaranda kedone. Kawasang kakendage
dingangupe papadurine tawe turae. Ku marahe kahengang sukanandung tempo suapang tampa. Kamageng duata seng nehabaru kedone ute mambeng tengade ipakaryadi. Karalahe suka tengade kereini ute mako atau gasu pangangimang ngikite. Sunsarang pabawiah hikite mambeng darengang. Suraru ngupe tatahendung dianding mabu. Ku dareng kereini tawe makailang pe tatahendungang ngikite. Mabu ruatae tawe menentangi kite. Ini katengadu riandine. Amin. Saukapia ikite mekario maneng. Terima kasih omawu ruata yamang pungu katengade. Dua tamang sentinia melelahe upadurine sukanandung pebawiahi kami. Bawai kami mawu sarang dareng katengade takadeake ngu. Maning susah si gesa sunsara mariadi supabawiahi kami ikami mang tatape mengumbalang turumang ikau mabu batu diandino ikau mang tatape maturungi kami. Milumba ko mabu hengetang ini maka toga si kami kebi mendareng orelai dumai patiku apang mariadi supabawiahi kami. Sukanandung tempo gageli ikau mabu. Menarakangu monarang pelahabaru Injile. Sukanal YouTube YKB. Milumba komang sentinia suara mati kau mabu. Tadeau lumiu monara. Tatahurending naung sukanal YouTube YKB. Maraing maka sombok pebawiahu pengangimang. Supatiku tau mata mangimang. Terima kasih mawu, surarungu arengu mawung kami Yesus Kristus, ikami mekario maneng. Amin. Sarang ini tantirong hengetang susah helo ini, pakat handung bue, dingangu abe kiwurei metagia, lai memarabu he susendinganeng, batu dingangu ene, mangana usembau, seng nengara bahagiang surarungu, metangkiang pelahabaru Injile dingango YKB. Marun semaha. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.